Verovatno ste već puno puta videli na Instagramu fotografije iz Dubaija i drugih toplih regija sa odmora. Međutim, danas vas pitamo da li ste razmišljali da svoje proizvode i usluge plasirate u toj regiji, odnosno u MENA regiji. To je regija Srednjeg istoka i Severne Afrike. I možda je danas pravi trenutak za to. U tim prostorima je sve više zanimljivih investicija i startupa, sve više zanimljivih tech događaja, a danas imamo i odličnog vodiča koji će nas provesti kroz startup zajednicu baš te regije. Sa nama je danas Ivan Jakovljević, iskusni investitor i poslovni savjetnik koji većinu svoje karijere proveo baš u MENA regiji i radio kao Head of Market za Google. Imao je nekoliko svojih biznisa i trenutno radi kao investitor u okviru Launch Africa Ventures. Ivane, hvala ti puno što ćeš nam se pridružiti i podeliti svoje iskustvo s nama. Hvala tebi na pozivu, zadovoljstvo mi. Ja sam Katarina Popović, preduzetnica sam i trener za javni nastup, također sam osnivačica radionice kreativne elektronike za devojke. Dugogodišnja sam saradnica Naučno-tehnološkog parka u Beogradu i danas ću ispred njihovog tima voditi ovaj razgovor. Što se tiče Raising Talksa, Ivane, čiji si ti sada deo, to su u stvari sessioni razgovora sa uspešnim preduzetnicima koji su namenjeni startupima u najranijim fazama razvoja i realizuju se uz podršku vlade Švajcarske. Tako da smo na dobrom mestu i u dobroj zajednici i možemo da krenemo. Ja bih odmah da krenem in medias res, što se kaže. Ja sam bila osnivačica startupa, znam kako to izgleda i naročito me interesuje, pošto si ti u Launch Africa Ventures, da li postoje nekakve specifične stvari koje investitori traže od startupa da čuju i vide baš u regiju u kojoj posluješ? Da, pa možda samo malo proširenja ako hoćeš neke moje uloge, što mislim da je bilo isto relevantno, osim što sam investitor i saradnik u Launch Africa Ventures koji je early stage fund koji se fokusira na startupe na afričkom kontinentu. Ja sam, kao što si napomenula, već 15 godina u Dubaju i tamo radim kao savjetnik za različite startupe kao i fondove, uključujući i suverene fondove koji ulažu kako u ranije faze, tako i u kasnije faze. Do pre 2 godine također sam bio jedan od osnivača i vodećih ljudi najvećeg venture fonda na Bliskom istoku koji je ulagao u startupe u nekoj toj growth fazi. Tako da mislim da će biti više, što se kaže, uglova, ne samo Tako je. Tako da, da se vratim na tvoje pitanje, znaš kako, s jedne strane postoji ta naravno jedna opšta struktura na koji način investitori gledaju startupi, na koji način ih ocenjuju, procenjuju, donose odluku da li će uložiti ili ne. Kada su u pitanju startupi u ranijoj fazi razvoja, dve najvažnije stvari jesu tim i potencijal tržišta. Kada je u pitanju tim, naravno tu se gleda da li je tim koji pokušava da taj problem napadne, da li je to pravi tim u smislu njihovih sposobnosti, koliko su komplementarni, nisu komplementarni, koliko shvataju problem, da li zaista donose nešto novo i da li kada je u pitanju razumevanje tog određenog problema i sa strane investitora razumevanje šta je potrebno, šta je najvažnije da se taj problem reši, da li su konkretno te sposobnosti, taj potencijal postoji u founding timu. Da budem konkretniji, znači ako pričamo o startupu koji pokuša da napadne neki B2C problem gdje je jedan od većih problema customer acquisition, investitori će gledati da li postoji neko u timu ko zna kako da dođe do efikasnog modela customer acquisition, odnosno pridobijanja korisnika. Drugi deo je potencijal tržišta. Mislim da je to dosta relevantno za većinu tržišta koje nisu, da kažem, koje su geografski ili industrijski ograničena. Pre svega institucionalni investitori gledaju da je taj potencijal tržišta dovoljno veliki da može da iznese povrat investicije koji se očekuje u tom nekom roku u kome venture investitori to gledaju. Znači, ukoliko sve krene onako kako treba da krene, da li je tržište dovoljno veliko da zadovolji, što se kaže,
postoje formule po kojima se to računa da zadovolji određeni očekivani povratne investicije. I u ranim fazama razvoja to su zapravo dve stvari koje su možda donose 80 do 90% težine u smislu odlučivanja, odnosno donošenja odluke. U nekim malo kasnijim fazama gledaju se i druge dve stvari, a to su kakvu trakciju proizvod ima na tržištu. Znači, ukoliko već proizvod prisutan na tržištu, ukoliko postoji već određena vrsta interakcije korisnika sa proizvodom, kakva je vrsta trakcije u pitanju, da li postoji određeni broj korisnika koji su spremni da plate za proizvod ili uslugu, da li ti korisnici koji plate za te proizvode ili uslugu, da li nastavljaju da plaćaju ili posle nekog trenutka kad probaju u nekom trenutku odlaze i tako dalje, kao i vrsta tehnologije koja se koriste. Kažem, u ranijim fazama ove prve dve stvari su najvažnije. Sad ti si također pitala u kojoj meri je to drugačije na tržištu u odnosu na druga tržišta. Mislim da je struktura relativno slična, ali se naravno traži se neka vrsta lokalnog konteksta. Ako pričamo o timu, neka prepoznatljivost osnivača u rada, iskustvo rada na lokalnom tržištu. Da li su radili u lokalnim firmama, da li prepoznaju lokalne probleme, da li su mogućnosti da pričaju kao neko ko je te probleme lično iskusio ili ih iskusio kroz svoj profesionalni rad i život, i da li imaju neku vrstu kredibiliteta u smislu da li su radili na lokalnom tržištu za lokalno prepoznatljive brendove. Da, to je jako zanimljivo, to posljednje sad naročito što si rekao, jer to može da bude s jedne strane i izazov, s druge strane i ograničenje za nekoga ko možda nema člana tima na lokalu, tako da je možda to dobar call da pokušaju da nađu ili konsultante ili saradnike na lokalu ako planiraju da lansiraju svoje proizvode u regiji. Da, svakako, mislim, pričat ćemo pretpostavljam malo više i o tome što su ti, da kažem, key success factors, da bi se uspelo na tržištu. Jedna stvar koja jeste potrebna, mislim, tržište Bliskog istoka, sad pričam pre svega o zemljama zaliva koje jesu najbogatiji deo tog tržišta Bliskog istoka i Severne Afrike i najčešće su polazna tačka odakle ljudi kreću da osvajaju to neko šire tržište. Najveći deo ljudi koji dolaze da osvajaju to tržište završi ili u Dubaju ili u Abu Dhabiju u posljednje vreme, nešto malo više u Saudijskoj Arabiji, ali generalno to je ta neka polazna tačka Ujedinjeni Arapski Emirati kao zemlja 10 miliona stanovnika, odakle se onda nekim koncentričnim krugovima šire na druge zemlje regiona. Jedna specifičnost jeste da investitori pre svega iz oblasti zaliva traže neku vrstu posvećenosti, odnosno komitmenta tom lokalnom tržištu. To je tržište koje dosta u prošlosti dosta imalo iskustva sa ljudima koji, ono što se kaže, dođu iz aviona, dođu sa otvorenim torbama da traže investicije, traže pare i onda posle nestanu, što se kaže, u vidu lastinog repa. Oni su naučili te neke lekcije na dosta teži način, tako da u posljednjih nekoliko godina kada je ponovo počeo taj veliki ciklus investicija, traži se ta neka vrsta iskazane posvećenosti lokalnom tržištu. Znači ljudi koji su ili proveli neko vreme na tržištu i time dokazali da su posvećeni tržištu, ljudi koji imaju neke veze koje su ostvarile na lokalnom tržištu ili ljudi koji imaju u svojim biznis planovima fokus na lokalno tržište gde žele ne samo da prodaju, odnosno suštinski da iznesu kapital iz zemlje, nego i da na neki način doprinesu razvoju tog tržišta, da li u smislu tehnologije, da li u smislu tima koji će tu biti stacionirani, bazirani i nešto treće. Da, to je baš onako dobar insight, jer da, ne znam da li, mislim, ok, ja nemam iskustva, nisam kim ko je podizao kapital u tim prostorima, ali može da bude interesantno baš iz tog ugla da ne razmišljaš da samo dođeš, take the money and run, nego da to zapravo ima nekakvog i ekonomskog i društvenog smisla za tržište na koje dolaziš. S tim u vezi, da li postoje neke industrije koje su investitorima interesantnije više od drugih u regiji?
Pa recimo može kao jedan podatak, sad vrlo skoro izašao je report koji je analizirao nivo investicija u startupe u nekoj ranijoj i srednjoj fazi razvoja, koji je negde reda veličina oko 3 milijarde dolara na godišnjem nivou. Znači čisto opet kontekstualizacija, najveće tržište prošle godine u smislu venture investicija jeste bila Severna Amerika, Sjedinjene Američke Države, to je bio nivo od oko nekih 200 milijardi dolara, što je oko polovine ukupnog tržišta venture kapitala od nekih 400 i nešto milijardi dolara. Znači u tom kontekstu od 400 milijardi dolara na Bliskom istoku i Severnoj Africi investirano oko 3 milijardi ili nešto manje od 1%, što je na nekom globalnom nivou relativno malo, opet s druge strane u odnosu na neke krajeve, na naš region to je dosta više i pritom mislim ono što je važno je da se to tržište na Bliskom istoku dosta ubrzano razvija. Opet čisto konteksta i reda veličine radi, 2019. investirano manje od milijardu dolara. Znači mi smo u roku 3 godine smo napravili rast od 3 puta, opet postoji velika količina kapitala i to je i tržište u toj nekoj fazi ubrzanog razvoja. Sad, u tom izveštaju, znači od tih 3 milijardi dolara koji su investirani u toku 2022. godine, gotovo 30%, znači gotovo 1/3 jest investirano u fintech, u različite oblasti kada je fintech u pitanju. Sad fintech je naravno dosta široka oblast, ima tradicionalni fintech kao i Web3 fintech, odnosno blockchain, koji je dosta zastupljen u Dubaju, čak po nekim izveštajima Dubai je jedan od, što se kaže, svetskih hubova kada je u pitanju sad razvoj blockchaina, što može biti zanimljivo i nekim našim osnivačima, ljudima koji se time bave, ali znači i tradicionalni fintech i blockchain fintech negde oko 30% ili gotovo milijardu dolara investirano u to. Drugi na listi je transport i logistika, gde ulazi i kako first mile, middle mile, tako i last mile logistika, to je negde oko 15%, bilo je nekoliko većih rundi koje su zarobile dobar deo tih 15%. Truck firma koja je Uber Freight za Bliski istok je bila jedna od najvećih rundi investicija prošle godine, tako da je to malo, što se kaže, pomerilo ukupnu prizmu upravljanja svega toga. I treća velika industrija je e-commerce. E-commerce kako B2B e-commerce, tako i B2C e-commerce. Znači ne pričamo nužno samo o Amazonima ovog sveta i raznoraznim vertikalama kada je e-commerce u pitanju, nego također pričamo i o B2B e-commerce gde postoje firme. Ja sam dosta blisko uključen u jednu od njih koja je podigla jednu veću količinu kapitala, koje rade taj e-commerce gde su njima klijenti drugi biznisi, a ne nužno krajnji potrošači. Znači između B2B e-commerce i B2C e-commerce to je bilo negde oko 10% ili negde reda veličina oko 300 nešto miliona. Tako da te tri industrije, više od 50% svih ukupnih investicija u 2022. su otišle u te tri investicije, u te tri industrije. Retko imamo priliku da čujemo da transport i logistika ima tako veliki udeo u investicijama. To je jako interesantno za naše osnivače. Pa da, znaš kako, generalno u oblasti zaliva transport i logistika su jako važni. Ako pričaš čak i način na koji je nastao pre svega taj Dubaj, odnosno Emirati, oni su i nastali i privukli velike investicije i postali to što jesu između ostalog time što su iskoristili svoju geografsku poziciju. Ljudi su čuli naravno za Emirates aviokompaniju koja je jedna od najvećih aviokompanija na svetu, Dubai Aerodrom jeste jedan od najvećih aerodroma na svetu, Jebel Ali luka koja je prethodila aerodromu je jedna od 5 najvećih luka na svetu, zašto se tamo se ne isporučuje samo tovar koji je namenjen tom regionu, nego se obavlja i velika količina pretovara. Tako da, kažem, postoji tradicija, postoji geografska pozicija i s tim u vezi postoji ljudi koji imaju dosta dobrog iskustva u toj industriji, tako da možda je malo čudno iz neke naše perspektive, ali kad se što se kaže malo zagrebe površina, zapravo ima puno smisla. To je ono što smo pomenuli, time ćemo se malo baviti oko tih lokalnih interesantnih stvari za biznise koje mogu da budu i kulturološke, ali evo i sad i geografski i ekonomski. Pa da pređemo možda na pitanje vezano za to kada neki startup napada neku novu regiju. To je vrlo težak iskorak uglavnom. Mislim, svaki iskorak na bilo koje tržište je težak, ali ovo je još jedan stepenik postoji. Pa da li imaš neke savjete kako napraviti inicijalni kontakt? Šta bi bio neki dobar put za osnivače da otvore vrata
Da, pa mislim da je, sad će vjerojatno zvučati malo subjektivno, ali naravno držat ćemo to u kontekstu toga da sam tamo već nekih 15 godina i da sam, što se kaže, malo i emotivno i poslovno vezan za taj region, ali mislim da je region Bliskog istoka dosta dobro tržište za, po znacima navoda, napad sa strane. Dobrim delom između ostalog je zbog toga što je to tržište koje pokušava da privuče ne kapital i lokalnog kapitala ima više nego dovoljno, ali pre svega talenat, ideje i druge startupe iz različitih delova sveta kako bi pomogli razvoj lokalnog ekosistema. Tako da pod jedan postoji veliki broj lokalnih vladinih inicijativa koje su suštinski usmerene na to da se privuku ljudi određeni talenat, pre svega tehnički talenat, znači ljudi sa inženjerskim diplomama, ljudi koji se bave razvojem proizvoda, pre svega, pa onda i svi ostali, da ih privuku u regiju kako bi, što se kaže, napravili tu neku vrstu pozitivne povratne sprege i kako bi razvili lokalno tržište sa stanovišta talenta i sa stanovišta startupa. Tako s tim u vezi, kažem, postoji više programa koji su vlade razvile. Jedan od njih je također program u koji sam ja uključen, koji se zove Hub 71, sa kojim NTP zapravo ima saradnju, gdje oni suštinski pokušavaju da nađu i osnivače kao i startupe iz svih krajeva sveta, kojima onda putem različitih subvencija, što finansijskih, što nefinansijskih, pokušavaju da otvore vrata regiona, pokušavaju da budu ta neka vrsta lansirne rampe za region, kako bi s jedne strane privukli te pametne ljude, odnosno startupe koji pokušavaju da reše neke relevantne probleme, a sa druge strane naravno bili ta neka odskočna daska za region. Tako da pomenut ću još par stvari koje su vezane za taj konkretan program kao neku vrstu ilustracije svega toga što tamo postoji, ali znači taj program Hub 71 oni daju, kažem, monetarno, odnosno finansijske subvencije koje mogu da se iskoriste za plaćanje lokalne radne snage, odnosno troškova lokalne radne snage, također omogućavaju otvaranje vrata najrazličitijem, odnosno najvećem broju lokalnih velikih firmi. Znači, ako pričamo o nekome ko pokuša da dođe i da napravi neki fintech i potrebna mu je dobra veza da ili proda nešto ili da ostavi partnerstvo sa nekom velikom lokalnom bankom, to je nešto što oni mogu da urade zato što opet većina lokalnih banki jeste u vlasništvu države, tako da oni mogu da naprave tu neku vrstu veza, odnosno da otvore tu vrstu vrata. Postoje drugi programi koji su malo drugačiji, postoje program koji se zove Flat Six Labs. Taj program je program koji je bliže nekom klasičnom akceleratoru, gde oni obezbeđuju određenu količinu kapitala i isto uz tu količinu kapitala pristup mentorima, pristup regulatorima, pristup potencijalnim partnerima, pristup potencijalnim klijentima, kako bi počeli kako bi, da kažem, founderima, odnosno startupima omogućili taj neki prvi korak koji je, kao što se ti rekla, naravno najteži. Generalno, ceo region, a posebno oblast zaliva, jeste dosta prijateljski nastrojena prema ljudima koji dolaze sa strane. Opet njihova tradicija jeste tako, opet sad pričam malo, što se kaže, i o geografiji i o nekoj strukturi stanovništva. Pretpostavljam da je ne tako malom broju ljudi poznato da konkretno u Emiratima 90% stanovništva nije lokalno stanovništvo, to su ljudi koji dolaze sa strane. Tako da oni sa te strane, odnosno na neke druge zemlje koje su tradicionalnije, su dosta raspoloženi, dosta prijateljski nastrojeni, dosta pomažu i potpomažu dolazak ljudi i dolazak talenta sa strane koji mogu na neki način da doprinesu razvoju lokalnog tržišta i razvoju lokalnog tržišta. Pa tako nije teško dobiti vizu, osnovati firmu, nije teško prijaviti za tu neku vrstu subvencija. Kada odete na neki sastanak sa nekim, najverovatnije da ćete se vi sastati sa nekim ko je također došao od negde drugda, nije lokalno, što se kaže, rođen i odrastao, tako da na neki način uslovno svi smo u nekom istom košu, tako da sa te strane mislim možda lakše nego u nekim tradicionalnim zemljama gde ako niste deo nekih krugova, ako niste odrasli negdje, išli sa nekim u školu, mnogo vam je i ne govorite jezik, jel? Sa određenim akcentom, mnogo vam je teže da se probijete u neke krugove. Ovo je ipak zemlja i region gde su svi došli sa strane da traže neku svoju sreću, pa tako ljudi imaju, mislim, ako ne jednakije šanse nego na drugim mestima. To je odličan podatak baš vezan za to, za nekakvu vrstu podrške koja je bazična. Znači, koliko je teško dobiti vizu, da li postoje preduzetničke vize,
koliko je teško otvoriti firmu i sva takva neka pitanja, čini mi se da bi to moglo lako biti rešeno kroz te programe. Pretpostavljam da su pokrili sva ta pitanja Tako je. koja su iz rovova, ali su jako važna za neko, odnosno za bilo kakvo poslovanje. Pomenuli smo nešto interesantno, baš što si kada si krenuo da pričaš o geografiji koja je odredila i vrste industrije. Mene dosta interesuje kulturološke razlike u načinu poslovanja, recimo u Evropi i u MENA regiji. Kako vidiš te? Da li bi mogao da izdvojiš neke razlike na koje prosto treba obratiti pažnju ili ih imati u vidu? Pa mogu bih možda par stvari da izdvojim, naravno to je sad malo nezahvalno pitanje, to nije naravno recept na koji se treba ponašati, ali možda neke stvari koje bi mogle biti zanimljive. Kada su u pitanju zapadna tržišta, pre svega, da li u pitanju Evropa ili Severna Amerika, ja sam inače proveo 5 godina u Severnoj Americi i naravno originalno sam porekao sam iz Srbije, tako neko vreme sam radio u Srbiji i Evropi. Čini mi se da se na zapadu dosta toga bazira na samoj snazi argumenta, na samoj snazi proizvoda, na samoj snazi usluge, gde se u nekoj vrsti racionalne analitike se donose zaključci koji je proizvod ili usluga zapravo pravi i koji proizvod ili uslugu treba kupiti. Mislim na Bliskom istoku, opet kažem kao jedna vrlo generalistička izjava, tako da što se kaže take it with a huge grain of salt, jel? Mislim da je prvi i osnovni kriterijum je zapravo relationship and trust. Znači mogućnost uspostavljanja te neke veze sa ljudima, jednim delom i zbog toga što je, mislim da ljudima ovdje dosta lokalno nije uvek lako da procene koji je proizvod ili usluga objektivno bolji za njihove potrebe. Tu sad možemo da ulazimo u neke detalje zašto je to tako, ali jednim delom se to svodi na, ok, možda ne mogu da ocenim da li je ovo proizvod ili usluga koji je objektivno bolje na koju drugo proizvod ili usluge, ali ono što mogu mnogo bolje da ocenim je da li si ti ili vi, da li ste osoba ili tim kojima mogu da verujem i kojima onda na osnovu tog poverenja mogu ono što se kaže da donesem krajnju odluku na osnovu toga ko je taj koji uslugu ili proizvod prodaje, odnosno stvara, a ne samo na osnovu usluge, odnosno proizvode samo po sebi. Tako da opet sa te strane mislim da je građenje kontakata, građenje neke reputacije, gde između ostalog ulazi ono o čemu smo pričali na samom početku, ta neka pokazana spremnost da se ovom regionu doprinese na neki način, ne samo da se dođe sa otvorenim torbama u koje pokuša da se stavi novac. Jel? Mislim su neke stvari koje su jako, jako važne ovde u regionu. Druga stvar koja isto mislim da nije ljudima uvek baš najpoznatija, ovaj region, ako pričamo o njemu, je region, kako kažemo, Bliski istok. Mi obično kao sledeći koliko je napravimo, Bliski istok to je Dubaj, Bliski istok i Severna Afrika, kako se region najčešće naziva i definiše, mada u nekim definicijama nekim dodaju ostatak Afrike, nekim dodaju Pakistan, nekim dodaju Tursku, ali to je region od skoro 500 miliona stanovnika, znači zapravo nekih 7 ili 8% stanovništva planete koji zapravo žive ovdje. Ja? Ali to je region koji je vrlo raznovrstan. Tu postoje zemlje zaliva koje su izuzetno bogate sa visokim bruto nacionalnim proizvodom po glavi stanovnika, gde na mnogo načina proizvodi i usluge koje one traže su vrlo sličnim proizvodima i uslugama koje se traže možda u nekoj zapadnoj Evropi ili u Americi. Ali dobar deo ovog regiona su zemlje poput Egipta, poput Maroka, poput Alžira i to su zemlje u razvoju. To su zemlje koje nemaju pretjerano visok bruto nacionalni proizvod po glavi stanovnika, gde infrastruktura svake vrste nije pretjerano dobro razvijena i gde problemi sa kojima se oni suočavaju su dosta drugačiji, odnosno na probleme sa kojima se suočavaju ljudi, da kažem, u oblasti Zaliva ili Dubaju, Abu Dhabiju konkretno. Tako da, dosta često ljudi koji pokušavaju da
napadnu ili da razmišljaju o ovoj regiji, razmišljaju o njoj na mnogo monolitniji način nego što ona zapravo jeste. A to je u pitanju konglomerat, znači zemalja koje dobrim dijelom pričaju jedan jezik, ali su dosta drugačije čak i kulturološki, a pogotovo u finansijsko, produktivno, ekonomskom, regulatornom i svakom drugom dijelu. Ako pričamo znači o nekim proizvodima koji zahtevaju viši stepen regulatorne aktivnosti, ako ste recimo u fintechu i trebaju nam dozvole lokalnih regulatora, centralnih banaka ili slično tome, ako hoćete da dođete i da radite ovdje u regionu, imajte u vidu da ovdje postoji preko 20 država i vam treba preko 20 različitih dozvola, različitih centralnih banaka koje nisu na ne znam kakav način usklađene i ne funkcionišu kao jedan. Tako da, opet u zavisnosti od proizvoda, usluge, pristupa i svemu tome, mislim da je dobro, što se kaže, zagrebati površinu i onda pokušati da se razume na koji način zapravo gledamo region. Da li kad kažemo Bliski istok, da li mislimo na zemlje zaliva koje su, što se kaže, jedan par cipela, ili mislimo na zemlje Severne Afrike i podsaharske Afrike koje su opet potpuno drugačije sa potpuno drugačijim i standardima i potrebama i, što se kaže, čak i pravilima igre. Znači da bi u stvari bilo dobro doći, provesti neko vrijeme u određenoj zemlji. To u svakom slučaju. Kako drugačije upoznati? Evo, ja sam imala prilike da živim u Egiptu, pa mi je sad kada mi ti pričaš neke stvari, nisam živjela na primjer u Dubaju nikada, ali recimo Egipat mogu da uporedim sa nekim zemljama, na primjer sa Turskom. Sa Srbijom, ali sa Turskom bliži su i zaista ako ne provedeš neko vrijeme tamo, možeš da pretpostavljaš i to je okej, ali zaista je potpuno različito i u svakom smislu, čak i od država koje su tu bliske. Odnosno do kojih može se kaže brzo da se dođe i možda dele neke kulturne sličnosti. Mislim, puno naših sagovornika u okviru ovih Raising Talks je u stvari savjetovalo da se provede neko vrijeme. Da se dođe, da se ljudi upoznaju direktno, da se izbjegnu cold calls, ali evo i sada ti što kažeš o građenju poverenja. To se mnogo lakše radi kada se ljudi vide. Odnosno kada mogu da sednu i da se sastanu i da pričaju o stvarima uživo. Tako da možda taj neki put u odabranu zemlju ili odabrane zemlje sa takvim namerama da se upozna tržište ne bi bio loš za naše foundere. U svakom slučaju. Izvini, jesi hteo da... Da, kažem, u svakom slučaju, htio sam još jednu stvar da napomenem, možda mi doći do toga, možda nije ni loš trenutak. Ja znam, poznajući našu scenu, da najveći broj ljudi, najveći broj foundera naravno gleda pre svega tržište Evrope zbog, između ostalog, geografske bliskosti, a onda i tržište Sjedinjenih Američkih Država kao, naravno, najveće globalno tržište, kao neku vrstu prvog prioriteta, što u mnogo slučajeva zapravo ima jako puno smisla. Mislim da jedna od prednosti Bliskog istoka u odnosu na oba ta tržišta jeste da s jedne strane postoji tu, da kažem, taj neki mnogo jednakiji pristup tržištu, jer opet svi su došli od nekud i znači ljudi, founderi koji dolaze iz Srbije imaju relativno jednaku šansu sa founderima koji su možda došli iz Japana ili iz Indije ili iz Južnoafričke republike. Znači svi ono što se kaže počinjemo sa sličnih pozicija jer smo svi došli od nekud. Što nije slučaj u pre svega razvijenim evropskim državama gde 90% stanovništva je lokalno i onda boriti se sa nekim ko je lokalan, obično ono što se kaže krećete iz rupe pa pokušate da se iz te rupe popnete kada u pitanju lokalna konkurencija. Druga stvar koja mislim da je jako značajna kada su konkretno Sjedinjene Američke Države u pitanju, to jeste najveće tržište, ubedljivo najveće nerazvijenije tržište na svijetu, ali isto tako sa time dolazi i to da je u pitanju ubedljivo najkonkurentnije tržište na svijetu. Tako da mislim da za neke proizvode ili usluge možda nije najpametniji izbor ići na najkonkurentnije tržište, jer zapravo postoje jako veliki broj širok spektar mogućnosti na tržištima koje su dovoljno velika, dovoljno razvijena, dovoljno ekonomski moćna da proizvod ili uslugu plate, a gdje je šansa ipak probaju na to tržište ipak na mnogo načina veća zbog
nižeg stepena konkurentnosti ili zbog geografske sličnosti ili zbog toga što jednostavno ne borite se sa pretjerano velikim brojem lokalnih konkurenata koji imaju, da kažem, i svoj network i razumevanje lokalnog tržišta i sve što uz to ide. Tako da to bi možda bio moj neki poziv osnivačima da i sa tih aspekata razmotra ovo tržište Bliskog istoka i Severne Afrike, a ne samo sa stanovišta ono što se kaže top line, Amerika je veća, zašto bih išao bilo gde drugde nego u Ameriku. To je onaj savjet da se ide na tržište na kojima nije već sve rešeno. Odnosno, nije već sve urađeno, pa sad postoji prosto prostora za inovacije. Se sećam, ne mogu sad baš da odredim tačno koje su godine u pitanju, bio je određeni interesantan fintech početak na afričkim tržištima. Sećam se nekih interesantnih rešenja koje su zapravo bila rešenja vezana za vrlo lokalne probleme. Mislim da je bilo SMS bankarstvo, toga se sećam da je interesantno i tada sam počela i da gledam što se tamo dešava, ali baš ovo što kažeš, znači te neke lokalne i ograničenja i zakoni i zahtevi i način života mogu da diktiraju zanimljive tehnologije. U tom smislu samo tržište je jako interesantno. Ja te to nisam pitala, ali ću kratko da ubacim to pitanje. Mene zanimaju i zelene tehnologije, pošto recimo taj geografski položaj i uopšte klima i situacija kakva jeste zahteva vrlo kreativne rešenja vezano za život i za te nekakve tehnologije zelene. Pa me zanima što se dešava tu, da li ima nekih interesantnih pomaka. Da, zelene tehnologije jesu jedna od, što se kaže, stvari na kojima se pre svega lokalne vlade koje pokušavaju da razviju lokalna tržišta se fokusiraju na to. Znači, neke od stvari koje su recimo zanimljive, koje su manje privatne sektora, više su investicije od ili vlade države ili vladinih fondova, koji su ovde neki od najvećih investitora, jesu zelene tehnologije kao i poljoprivreda, odnosno što se kaže food security. Ja? To su neke stvari koje su njima kao državama strateški važne, ne samo u smislu razvoja te tehnologije, nego i u smislu obezbeđivanja egzistencije stanovništva i svega što uz to ide. Kad su zelene tehnologije u pitanju, oni su ulagali dosta i kao investitori i kao, kako bih rekao, ljudi koji pokušavaju da naprave i sagrade nešto novo. Jedna od zanimljivih stvari koja se ovde desila u Abu Dhabiju je Masdar City, koji je projekat gde su oni pokušali napraviti čitav grad koji bi bio neutralan kada je u pitanju carbon neutral. Ja? I onda je taj Masdar City je zapravo postao jedna vrsta fonda, odnosno vozila koji investira u nove tehnologije, da li u pitanju smanjenja emisije gasova koji kreiraju efekat staklene bašte ili u pitanju proizvodnja obnovljive energije, naravno solarna energija je jedna od zanimljivih vidova energije kada je u pitanju Bliski istok, pre svega zbog opet fizičkih karakteristika, ali dosta se priča o tome i pogotovo opet i sa nedavnim konfliktom između Rusije i Ukrajine, dosta akcenta je išlo na gas i na hidrogen. Zeleni hidrogen i plavi hidrogen su nešto u što se dosta opet ulaže, opet više stanovišta vlade nego privatnog sektora. Tako da ljudi koji rade u toj oblasti, mislim da je puno i kapitala i fokusa kao i, da kažem, sposobnosti i talenta, odnosno pametnih ljudi koji se time bave se zapravo nalaze baš ovde. Tako da mislim da je definitivno vredno gledati to kao potencijalnu mogućnost. Imamo i jedan naš tako startup koji posluje, ja znam za Dubaj, ne znam za druge tržišta koje si pomenuo, Strawberry Energy, verovatno se znate sa njihovim urbanim nameštajem, solarnim rešenjima. Tako da je možda i to može da bude koristan lead za naše foundere da se obrate za savjet nekim startupima koji su već probili taj, ne mogu da kažem led, za tako toplo tržište. Samo se tako kažem. Da, ima više startupa, mislim, u mojoj ulozi kao neko, mislim, ja vidim sebi jednim delom i kao
ambasadora našeg regiona tamo i naravno ambasadora onog regiona ovde, gde god tamo je ovde bilo, pošto sam stalno između Bliskog istoka i Srbije. Imao sam prilike da pričam sa raznim ljudima kojima to tržište bilo interesantno. Strawberry Energy je naravno jedna od prepoznatljivih startupa kod nas u Srbiji. Ja sam i jedan od ulagača u Strawberry, tako da poznajem Miloša, naravno. Pozdrav za Miloša i ekipu. Ima drugih startupa koji su pokušavali i u oblasti energije, kao i u oblasti konstrukcije, odnosno gradnje. 3D printing, ono što ljudima možda opet manje poznato je da neke od najvećih građevinskih firme na svetu se zapravo nalaze ovdje na Bliskom istoku. Oni su prošli kroz jedan boom period i dalje to dosta veliki deo njihovog bruto domaćeg proizvoda kada je u pitanju izgradnja novih objekata. Dubai, Abu Dhabi, gradovi regiona prepoznatljivi su po tim, da kažem, oblakoderima ili velikim objektima infrastruktura, ali tu je naravno bio jako veliki broj kuća koji je izgrađen. Oni su prošli kroz taj neki populacioni boom gde, ne znam, do pre 50 ili 60 godina u Emiratima je živelo manje od 1 milion ljudi. Sada tu ima preko 10 miliona ljudi, tako da svi ti ljudi, odnosno potrebe i infrastrukture koje je izgrađene za sve te ljude su bili dosta veliki, doživjeli su dosta veliki boom na tržištu. Tako da mislim da ima tehnologije, ima proizvoda koji su iz naše zemlje pokazali zainteresovanost i bili interesantni sa druge strane ljudima ovde na tržištu kojima da su mogli da stvore tu neku dodatu vrednost. Tako da uvek mi je drago da tako nešto vidim i uvek mi je drago da pomognem i svojim iskustvom, kontaktima i vezama ako mogu da pomognem ljudima koji žele da osvoje ovo tržište, odnosno da pronađu neku svoju ideju. To nam je mnogo važno da znamo. Stavit ćemo tvoj mail ili kontakt koji nam budeš ostavio među linkove na kraju ovog razgovora da founderi mogu da ti se eventualno jave, da dobiju savjet ili lead za svoje ideje. Ima jedno interesantno pitanje koje nekako se vezuje za žensko preduzetništvo, pošto Naučno-tehnološki park dosta ulaže u pomoć osnivačicama startupa, pa me zanima, s obzirom na kulturološke neke predispozicije samog regiona, kakva je situacija sa ženama u biznisu? Da li tu postoji nekakav precaution, da li tu postoje nekakve stvari koje treba voditi računa ili kakve su tvoje iskustva? Da, pa vidi, to je žene u biznisu, žene u preduzetništvu, žene u investicijama u venture capital to je globalna tema. Mislim, i kad pričam sa svojim prijateljima koji su u Silikonskoj dolini i kad gledam neke od statistika koliko je žena, koliko kapitala, koja količina kapitala se ulaže u startupe koje su osnovale žene ili koliko je žena investitora u velikim investicijnim fondovima, to je uvijek jedna dosta loša slika. Ja kažem, čak i u zemljama koje su na mnogo načina ispred regiona o kome govorimo. Mislim da o tome postoji svest, na tome se dosta radi i ovdje u regionu, znači na Bliskom istoku. Država, vlada, pa oni pokušavaju da ulažu u žensko preduzetništvo na način da postoje određene subvencije, određeni programi za žene preduzetnice, za žene u biznisu. Do pre nekih 10 godina nije bilo toliko uobičajeno, pogotovo u nekim od zemalja zaliva. Mislim da je Saudijska Arabija možda najbolji primjer za to da se žene uopšte nađu u biznisu. To se dosta promenilo, pogotovo od 2017. godine sa otvaranjem, kažemo, pre svega Saudijske Arabije. Tako da mislim da u ovom trenutku ne postoje bilo kakve zvanične prepreke za žene, da li da se bave biznisom, da li da budu u preduzetništvu ili da budu investitorke. Sad, ono sa čime se naravno suočavamo to su te neke, da kažem, tradicije i te neke soft prepreke koje su više stvar nekih navika nego bilo čega drugog. Daću primjer, znači pričali smo o važnosti relationship, odnosno odnosa kada je u pitanju ne samo biznis, nego i investicije i slično tome. Dobar deo foruma gde se ljudi sastaju, naravno puno diskusije, razgovora se ne odigrava na zvaničnim sastancima, naravno. Ja? Postoje forumi gde se ljudi skupljaju da popiju kafu, da popiju čaj, da puše šišu za vreme Ramadana ili nekim drugim povodom.
to su tradicionalno mesta muškog okupljanja. Niko ženama ne zabranjuje da se na takvim mestima pojavljuju, niko neće zvanično reći mi smo zvaničnu odluku da investiramo u ovaj startup ili da radimo sa ovim firmom doneli za našim stolom gde smo pušili šišu u 2 ujutru za vreme suhura, ali jednostavno tradicionalno u smislu navika to su mesta uglavnom muškog okupljanja i onda biti izopšten, odnosno ne biti član tih foruma jeste nešto što u tom nekom mekom smislu predstavlja prepreku za mnoge žene da budu svesne, da dobiju informacije, da budu razmatrane uopšte, da budu za stolom, baš tako, da budu za stolom gde se ili informacije razmenjuju ili gde se stvara neka svest o mogućnostima. Ovo kažem, mislim da kao neko ko je na Bliskom istoku u posljednjih 15 godina, mislim da napravljeni su ogromni koraci u posljednjih 15 godina i mislim da to sve ide u nekom pravom smeru, ali opet činjenično stanje trenutno jeste da je mnogo teže naravno biti žena u biznisu ili žena preduzetnik nego muškarac, i to je ono što je, mislim, i na nama muškima, što se kaže, da pokušamo da promenimo i da skratimo to vreme do dostizanja te neke pune ravnopravnosti. Ja samo zamišljam tu situaciju koja je onako prilično obična. To je poslovni sastanak koji dolazi žena iz Evrope ili neke druge države koje nije iz regiona i seda za sto sa nekim ko je tradicionalno iz tog regiona i sada kako se odigrava taj kulturološki susret i šok i da, vidiš to nije nikakav problem, naprotiv. Okay. Naprotiv, znači sam sastanak je najmanji problem. Odnosno nije problem uopšte. Ono što jeste problem je da ili pre sastanka ili posle sastanka, evo vrlo konkretan primer, postoji društvo u investicijom fondu za kojim ja trenutno radim, lokalci Emiraćani su u pitanju. Mi smo se sastajali svako večer da gledamo svetsko prvenstvo u fudbalu. Nije tu 80% ili 90% razgovora, tu je bilo o tome da li je bolje Ronaldo ili Messi ili da li je Saudijska Arabija povedao Argentinu ili nije, ali tu se stvara ta neka vrsta odnosa koji onda sutra kada se dođe do tog sastanka potpuno drugačija moja pozicija gde sam ja gledao fudbal sa tim čovekom ili žene koja je došla juče iz Evrope i pokušava da uradi isto što sam i ja uradio. Tako mislim, u pitanju taj neki meki pristup i pristup to je nekoj vrsti socijalizacije gde opet kažem u regionu je to mnogo važno i dosta važnije nego u nekim drugim lokalima. Nedostatak pristupa tome mislim da je nešto što je možda najveća prepreka zapravo, ne formalan sastanak sam po sebi. Mm-hmm. Ok, to je jako važno znati. Čisto da znaš u šta se upuštaš. Mislim, to je opet ona stvar. Treba otići i to se jako dobro vidi kad negdje živiš malo. Pa vidiš sa kakvim se situacijama susrećeš. Htjela sam da te pitam za kraj ovog našeg razgovora, što verujem da imaš potpuno ispunjen dan, da nam daš neka 3 saveta, to je neki naš tradicionalni, stavit ću to pod navodnike, pristup u ovim Raising Talks sessionima. Neka 3 tvoja saveta, pošto stvarno imaš bogato iskustvo i sam si rekao da si radio na svim nivoima i građenja biznisa i investiranju u druge biznise. Šta bi savjetovao osnivačima i osnivačicama na njihovom putu? Dobro, to je vrlo nezahvalno pitanje, ali hajde, potrudit ću se da dam neke savjete. Ali kao no pressure, znaš? Da, naravno. Ajde ovako, jedna stvar za koju sam uvek nekako razmišljao da je nešto što ja nisam imao, a voleo bih da sam imao. Mislim da je važnost mentorstva i uzora. Ne nužno iz industrije, čak ne nužno ni lično. Mislim, od kada je puno toga dostupno na netu, te stvari, relacije mogu da se stvaraju i putem društvenih mreža i samo putem toga da nekoga pratite, da pratite šta radi, da taj neko bude uzor i da neke od tih stvari prihvatate i primenjujete. Mislim da je to pogotovo za mlade ljude koji tek počinju jako važno. Znači, izbor pravih mentora, odnosno uzora i pokušavanje, znači, da se
se sa njima stupi u kontakt ili da se od njih dobije možda čak i nešto više od onoga što dele sa svima. Druga stvar je, ja mislim, rekao bih, radoznalost i eksperimentisanje. Opet kad gledam malo nazad, opet uz opasnost da zvučim mnogo starije nego što jesam, a da baš sam juče napunio 46 godina, tako da nisam baš ni tako mlad. Ali ja sam recimo u životu promenio 5 ili 6 različitih karijera. Radio sam u Evropi, radio sam u Americi, sad trenutno radim na Bliskom istoku, radio sam u transportu, radio sam u konsultingu, kroz konsulting sam radio i u finansijskoj industriji, i u industriji zdravstva, i u javnom sektoru. Onda sam radio za veliku digitalnu firmu, pa za investicioni fond, pa sada radim kao konsultant za investicione fondove i startupe. Mislim da je ta neka radoznalost i mogućnost da se eksperimentiše, se probaju različite stvari, mislim da je jako važna. Mislim da je odavno prošlo to vreme gde mi izborom nekog, da kažem, fakulteta i nekog usmjerenja jednostavno biramo smer za čitav život. Mislim da je jako važno biti fleksibilan, pokušavati neke različite stvari, pa i ako probati i ne uspeti, to je sasvim u redu, ali učenje koje iz toga dolazi, mislim da je apsolutno neprocenjivo. I treća stvar, to je možda jedna od stvari koja meni dosta smeta kada je u pitanju taj neki naš konkretno mentalitet i kultura od koje sam ja pokušao, mislim, uspeo da pobegnem u posljednjih 20 godina, ako mi nekako uvek onako zapara uši kad provedem malo više vremena ovde, je ta neka vera u bolju budućnost i sposobnost da na nju utičemo. Mislim, jako puno ljudi ovdje u našem regionu, mislim, kažem, to je dosta i kulturološki i mentalitetski u pitanju, nemaju, odnosno ne veruju previše u svoju moć da utiču na svijet oko sebe, ono što kaže agency problem. Ja? Mislim da se dobrom delu ljudi kod nas u regionu život dešava pre nego što i da ne veruju u svoju sposobnost da mnogo toga promene, a mislim da je to jako važno. Kažem, mislim da je to jedno od najvećih šamara, odnosno najvećih buđenja koje sam imao kada sam otišao iz Srbije po prvi put, i svaki put kad se vratim ovde, kažem sebi, ako mogu jednu stvar da promenim ovde u nekoj našoj kulturi i mentalitetu, bilo bi to da imamo da nam da neku veru u bolju budućnosti i veru u svoju sposobnost da na tu budućnost makar delimično utičemo. Tako da to bi bilo neke 3 stvari koje su mi pali na pamet. Za ovo poslednje je ono pravi dragulj što si rekao i preduzetništvo, mislim da je način da se taj neki drive i ta energija i uopšte meni se čini i pogled koji se širi na ceo svet uvede u nekakav lokalni problem koji si naveo, mislim, koji je i politički, i kulturološki, i onako istorijski. Istorijski, svaki, tako je. Problematičan, tako da i ekonomski u krajnjoj liniji. I mislim da je ovo odličan savjet. Mislim, zaista onako nešto što treba imati u vidu. Čak i meni se dešavalo da mi govore da smo suviše skromni. Kada sam izlazila na neke druge pitch takmičenja ili neka druga tržišta, su mi govorili da se founderi sa ovih prostora previše skromni. Odnosno da nekako nemamo to je verovatno deo te jednačine o kojoj si pričao. Hoću ti pitam još jednu stvar, da li imaš možda neku knjigu ili podcast koji mnogo voliš da slušaš i smatraš ga važnim, pa da ga podelimo sa founderima? Pa slušam svašta nešto u posljednje vreme. Ja mislim od naših podcasta, biznis priče i pojačalo, mislim da su podcasti gdje mogu vrlo zanimljivi ljudi da se čuju. I to mi je uvijek nekako drago, mislim da dobar deo tih ljudi pravi tu neku vrstu mosta, ako hoćeš, između neke naše tradicionalne kulture i mentaliteta i nečega što je možda ipak potrebno za uspjeh, ne samo ovdje, nego i na drugim mestima. I mislim da, vrativši na jednu stvar koju sam pričao, mislim da tu ima vrlo zanimljivih uzora koji mogu da budu uzor, pogotovo da kažem, mladim ljudima kojima je možda teško da se identifikuju sa Steveom Jobsom, jel? Ili sa Elonom
Muskom, jer oni su previše daleko tamo. Mislim da tu ima fantastičnih ljudi sa kojima je mnogo lakše identifikovati se i u krajnjoj liniji povezati se kao uzorima ili kao mentorima. Postoji više podcasta u oblasti tehnologije strani koje slušam. Jedan od njih je Exponent ili All in Pod ili Lex Fridmana volim da slušam u posljednje vreme kad imam vremena za to. A od knjiga također se trudim dosta čitam, možda jedna od onih koje je u posljednje vreme dosta uticala, odnosno dosta jak utisak ostavio na mene, jeste Psihologija novca, Morgana Housela. Nisam siguran, pretpostavljam da je prevedena i kod nas, ali to je recimo ne pretjerano tehnička, ne pretjerano ono što se kaže motivaciona knjiga koja pokušavam da izbegavam ako ikako mogu, ali knjiga koja na jedan vrlo zanimljiv, realističan i jednostavan način, mislim da neke naše zablude kada je u pitanju novac i financije može dosta da iz korena što se kaže promeni. Eto par stvari koje mi je palo na pamet. Super. Hvala ti puno. Bilo mi je zadovoljstvo da pričamo i nadam se da ti nismo ukrali mnogo vremena. Naprotiv, bilo mi je zadovoljstvo. Ja verujem da će ovo zaista da koristi founderima u Srbiji sve i da nikad ne reše da dođu na tržište. Stvarno si nam dao jako dobre savete i konkretne primere za preduzetnički razvoj. Mi ćemo da završavamo ovaj razgovor sada. Hvala ti još jednom. Ja vas pozivam da zapratite Raising Starts na društvenim mrežama. Svi linkovi pa i Ivanov link za kontakt bit će na ekranu, a nastavljamo dalje u godini da pravimo zanimljive proizvode i usluge. Hvala ti još jednom. Hvala tebi, Kato. Ćao, čao.